NISAA cia Vilingi Wa Mauvoo. Ni siaungama mwendo wa saa umwe na nusu twi wakatatu wa matuku 26 mwezi wa katano mwaka ni wangilili na 2021 masaa maseo mabikango nengelelie Mauvoo maitu otonu matobikiye mesani yitu ya Vilingi Wa Mauvoo ula kwithiwa aindethesya kwaliula kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyinito Faith Mackenzie wa mutungani na nguthoche tuendanie imwe nginya muthia ekatambe kona amwe Mauvoo langu mbanisye muthenyani wa umundi. Ala tukumbanisye ni vamwe na Kaunti ya Masaku kunenga uito maundu malelu kisomo kiwu na uiti. Zama ya wanya wa Ilovia kumia ripoti yulua undu kaunti sithi tuiyosania Ilovia. Alimu asiai na ondhe alama konetwe mubeani wa kisomo kukulwa makwatianie. Na umundi nitukwithiwa watu ikwete kilungu cha keli yulua NDWAE UKAMBA. Vilingi Wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na udhocha tuendanie imwe endea na utubikia kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ile 391 na ndini wa mitandao yitu. Tuyambesiani kana munini wa governor wa county ya Masaku Engineer Francis MALITI ndini wa unenania we mwanya na kisese cha Mutongoi TV maobisini make musini wa Masaku ni wethi wa aiweta amwe mama walanio ala mabata ndini wa bajeti ya mwaka wangilili miongweli na imwe ngilili miongweli na ili na otondo mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ukutuelesya ni kana amwe mama walanio mama endeo alama nengetwe uito ni bamwe na waki wa malelu kiwu uiti na kisomo. Kawambesa kana financial year ya 2020-2021 ndikwatiwa uthela na budget ya nthea Kenya kusomwa. Mutongoi TV nitwaisye unene wa imwe kwa imwe na munini wa governor wa county ino ya Masaku ula ni engineer Francis MALITI ula welese thini wa wendekethio ula wikwatiwa kunenganwe thini wa kikalo cha mbunge ve maundu maingi alama nengete mwana wambe. Ninaza ubisie budget ya bilioni 11 katono thandatu isu imaanisha kwa kisungu ni 11.6 billion. Budget hiyo su niyo tunasaubisia kati wa maundwa alama nengetu mwana wambe nthini wa budget isu ya silingi bilioni 11 katono thandatu nimevo malelu alama nengetu silingi bilioni 1 katono ile witi na wokanewa milioni 500 ukaliko wa mwika na mathao vakavadhiwa milioni 135 na wokaliko wa masomo vakavadhiwa milioni 140 wana wa misi minene na vakavadhiwa milioni 300. Ingi engineer Francis MALITI ni waelesya kana silikali ya Masaku ni yumbaniti kusovya malelu nundu malelu maingi ma county ino ya Masaku methia wa maenda utungi wa kila ivinda muno ivinda ila kwa kusi wa mbua. Malelu atisa uwasia maram kwa uwe nundu suno mudhanga ni methia wanela tita kwa kisungu erosion na kwa ulelu suiza idhi andu manesilawe musewe wa dhoka na kwa lelu siya mudhanga ne lazima isa uwe kilevinda kwa ila uwe andu mayasi ya lelu endo kutigo dhati isa wasi lakini kwa kuwa yanange kaingi taeka niko saubia malelu kaeka yanange kumela malelu maambi yo saubi withia ona yuba imundu nulalamika nundu wa lelu naguo ukalikoni wa mwaki na wamu wa mataoni kana misi minene ni waelesya kana kaunti ya Masaku ni yumbanitye nikienda kwikithia kana misi ino niendea na kuyana na mwika kukwata mawia. Na nienda mwelewa kana Minister of Finance asaubia budget amesaubasia ta budget estimate na itwa the budget estimate proposal to the assembly
na mu assembly maime sisia kana budget yaku no saubeti kwana na mawendi ma enende amethia usaubeti kwa nondo enende mekwenda maibitukithia methia be kundu mekwenda kukonza maikonza kwa kila ngweta you teach the final ne weta kila na forward to the assembly na assembly mwaini wa thandatu ni me ku debate methia one vinda ya debate almost 2 weeks my debate the budget maime sangulania mainena yulwa kila sector yulwa agriculture mainena yulwa malelo mainena yulwa kisomo mainena yulwa uiti mainena yulwa wemi na sindusia muthembosu ni wendekithi wake munini wa governor county ino ya Masaku Engineer Francis Maliti nolo kuetakana nutwa wanthini wa kikalo cha mbunge nikenda kwikalilwa nthi na kusamewa ovamwe na kuvitukithwa kuma kaunti ya Masaku. Mutongoi TV sitwa kwa Daniela Mwongela. Zama ya wanya wa ilobia sia silikali nene umundi ni yethi wa eyumia lipoti iyuluwa Undu County siithitwe iyosania ilobia county nisio kwa kilungu cha miaka 6 ungu wa katiba nzau na ila yaitie silikali sia mutiuko uwabika mithenya mibuthu mbe wa bajeti ya mwaka wa 2021 2022 kusomwa ni minister wa Kinandu Ukur Yatani. Mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka inge wakwa uliku. Miaka 6 ya silikali cia mitio kungua katiba ka 2010 thina uniko munene kiukwati kwa kaunti mbinge. Livoti anzama kuthinikia wanyo mbesa cia silikali CRA yonania kana kaunti mbinge si namba kumantha na kuimianzia kivathukanyo cia kuseuvyo kwati wasio mbene. Thino budget ya mwaka huu kufika mwaka ukite ya trillion umwe katono monza silikali cia county siethwa yukitia silingi bilioni 370 vala trillion umwe katono 39 siotia la silikali nene. If we can improve on source revenue collection, that will minimize the acrimony that we see in the Senate in terms of getting a formula that will ensure that every county gets adequate money. The money is not enough, but at least get money that they can be able to do that. Kwenana na livoti ya CRA utena uimi kaunti mingi si kwantise muno mbesa kumandi vine sia mavalua mavi ya sala kotuwa ithekana miako na ndevisi ya parking siangali. Livoti vionanya kana kaunti 15 dhivu Mombasa, Makueni, Taita Taveta na kaunti inge 13 siongeleto ukwati kundu kwele kuma methukumileni yasio kwa ilungu ya miaka 6 mivitu. The current fiscal challenges have seen, for instance, delays in exchequer releases. We have that from the control budget. And county governments can use locally raised revenues or their own revenues to smooth their cash flows and to circumvent disruptions in service delivery and minimize dependence on equitable share of revenue, as has been the case. Kaunti cia Masaku, Kiambu, Mombasa, Ilovi, Nakuru na Narok nisio ikola nasio dhui wa yuluvyo wambe wa bilioni 1 kila mwaka. Ituminene ni kwithwa sina utalo munene wa NNV itheka cia kusuvia na musi ya kithekani utuiko wa matukwa wa mithukumile na ziambingi cia kukolanya koti cie kivathukanyo. Revenue accounting starts with forecasting. That when you say you're going to raise 2 billion, then you better start working towards raising that 2 billion. Kaunti cia Kitui, Makueni, Embu na kaunti ingi nana ikola nasio dhui wa katikati wa silingi milioni 401 kufikia milioni 800 kila mwaka. Kaunti isio ndhe kwa vanene si kwata cia uemi na kuwethia indo thino thukumi wake. Livoti ino ya CRA vionanya kana kaunti isi sionthe ni katiwa ingi 41 ila siithitwe itauvikisya kilungu cha 41 yulwaya na chaudhui wonthe ula siithitwe yendeka ikolanyi kwa ilungu ya miaka 6 mivitu. We have depended too much on borrowing, both at national level and at county level. If we increased
our own source revenue, it means we can borrow less or not borrow at all. Thini wa ilungu ya miaka 6 kaunti ya ilovithianite kwa kilungu cha ithio wa imwe yulu athiana ona kutuika na utoni wa kuungamia kilungu cha miongo na yulu athiana cha budget yake. Zama ya kuthinikia wanyo ilovia cia serikali wetakana nongi na kaunti cionthe ikehova kavyo kule thina wa kumantha nzia kivathukanio cia kumantha uthui mbeange. Kaunti ila cikwata cia uimi ciendeka kwa iliokwati wisila kuthengesha kambuni cia kuseuvya na kuthia sindu cia miundani na kukwatia uimi wa matuku tanzemwe akwa iliokwati wasio. Kaunti no ya ilovi ni mukatu wa kaunti ila ciawetwa kwithwa kuvikia oyu selita kwithia oyikolanelya koti wa kuyanya wa kuitonethia kutwa icio thukumi wasio wa kila muthenya vate kwetela kana kutengemea ilovia kuma serikali ni akati ila sienda kutwa icio thukumi wasio. Ndilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma va musini wa ilovi nye Dito Benjamin Mwaka. Twitiana na ngewaisu ni kana andu alama konetwe nthini wa sekta ya kisomo kuya kibwezi ila ye county ya Makueni ni makulwa methiwe na ngwatanio ni kana kwa ilia kisomo kisioni kiu ainena ila ubikie masukulu ni makauta ma secondary ku kibwezi munene wa kisomo kisioni kiu nuwetie kana ni undu wabata asiai alimu na alangi onthe makonetwe kukwatiania ni kana kwithiwa kana kukwatiania kumbania siana ebinda ya kwithiwa si masukuluni. Kennedy Mulinge ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ainena kavinani kalaita mbukira masukuluni kifatho kwenye ma secondary. Sub-county director wa kisomo kisioni kiki Kennedy Machora ni wansa kana ni weluku asiai alimu na ene yandange Mauvoo wa kisomo kukwata nane kana makuna itambia kuende ya kumba nyamanyiwa onaiti na wakalenda kama soma kwitha kana vindukie. Ona uwevo ni wathingilila kwitha kwi muvango wa kuthuthia manyiwa kwisila kula kwi alimu na CIE. Tumetembelea mashule usiku na mchana tukiset targets na form 3s na form 2s kwa sababu form 3s na form 2s wanafanya mtihani mwaka ujao wote pamoja. Kwa hivyo tumeenda kwa kila shule tukiwafahamisha hawana masiku, hawana muda, wachipange na waanze kuprepare kama wanafunzi ambao wanafanya mitihani. Kavinda ni kaunu wamenda manyiwa methana mekelele mesio maskuluni na maonyayo loa kukua simo masukulu. Tunataka nidhamu ya hali ya juu. Hatutapendelea kukaa na watoto shuleni ambao hawasikii walimu, ambao hawasikii sheria kwa sababu kuna wanafunzi ambao wako wajeuri. Mobile phone shuleni haitakikani. Na tukisipata tunasichoma mbele ya wanafunzi ili kila mtu wajue. Inge Machora ni wathuthia manyiwa mae tukwitha na mituo miailu nika nako siako sia kukua mavuna kulea kwetha na ivinda yailu ya kuyumbanisya mitiani. Atungependa mtoto afanye mtihani wa mwaka 2021 ukiwa na mimba. Kwa hivyo tumeenda kwa kila shule tukiongea juu ya mtoto msichana kukuwa na nidhamu na mtoto mfulana kumheshimu dada yake kama dada, wasifanye maneno ya mapenzi au uhusiano shuleni. Ili mwaka huu hatutaki kufanya mtihani na mtoto msichana akiwa kwa hospitali. Hiyo tumeongea na tumekubaliana na watoto wote na tumekubaliana wazazi wataongea na watoto wao nyumbani ili angalau tusipoteze muda na nafasi. Ni wasioka asia kana nime nyumbani toko mosa manyiwa ondela manamini class chana na kulika form 1. Tuko na nafasi za kutosha kwa wanafunzi wa form 1. 100% transition tuko sawa. Kwa hivyo kazi ya mzazi ni kuleta mtoto shuleni, tutampatia nafasi, na kazi ya mzazi amnunulie uniform, ampatie lunch na mahali ya kulala. Ainena kavindani kaumwe na kivilo hali moma secondary sub-county ya Kibwezi Geoffrey Mwamba ni wathuthia cia ikwiyombanya kutoa ciana cio ila ineki ya KCP skulu ni cia secondary kwa mbisi ya mwezi wa mwanza mwaka huu. Tuko tayari kupokea wanafunzi wa kidato cha kwanza wale walifanya mtihani wao. Tumejitayarisha, tumejiandaa vilivyo. Walimu wakuu wameweza kutayarisha shule zao kwa kuongezea madarasa hata mabweni mahali watoto watakapolala.
Uthuthio nukumwa kwa asia yonthe na ala ciana cio inaminia kilasi kya 8 maikithia kana ciana icio ni cialika masukulu ni ma sekondari mwaini wa Mwanza. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, kaunti ya Makueni. Na tuibubila Vilingi witu kaunti ya Kitui kana mwaitu umwe kuma kaunti isu ya Kitui kwa isitwa Domitila Munyalo itina wakuthiumu ya wia ni wosie ibuso ya kusaubasia MAKAA mamwaki aitumia mula wa mbau na mututu wa MAKAA mamiti ala withitwe ayilela kimutumia sani kwisila uthosia wa MAKAA su mwandiki witu wa Mauvoo Chalo ni wabika kisioni kiuna atumba ni siange waino. Kila mundu wewe yani ikavika ivinda athomwe wea ila kwa kisongo itawa retirement we ukianukava na ukathi kwika ata ukaumya utethyo va ukiatethia kana ukasisia ciana ciaku kwatene anakwa na mwaitu Domitila Munyalo ula wathomwe wea na enuka musi naki nicho wambisie kwika gukola nyamavuti nikenda kumatwikithia kindu kivata ta MAKAA. Wene wese useuvya wa MAKAA na mavutini mama munengae Domitila mukate wa kila muthenya ainawe timbala moko indi we no uthukume weyau ono undu naambiye kumila 2012 kana ngili ile na 12 ni hotelini Kalundu ala muona visa yakwa ni mwamba na Kalundu hotelini weta.com nibo kio visa omo azirikali ona nikwete kwikia mu uwa MAKAA ikoni nikenda ni olange mwaki kwingiva na ni wambiye nuke semina ni wona ni na undu ndona kuendezia na nyana ndiye semina izu kumila ba unambiye ose vya MAKAA kumana na uthukumi wa mwaitu Domitila na wea uwa useuvya wa MAKAA na mavuti ve andu ainge mamuika mava kwata chao ya cho cha kila muthenya kwisila uthukumi wa mwaitu u na nene bundi diandu aingi amwe makakwatia nangi MAKAA mwani ukwatanga kiko nundu mona amwe mabwa kiko anundu oyi mazeo bya bayithi abe uthewi ni kiko kithia wakibo indi wamina kukwata imbeza ndona kiko ouni ngumukulia ibeti onaume uti wya wa ibeti zisioka onaume mulike mawiyani ondu tuneiwe ni uhuru kana ila kunogie corona twikale nyumba tuyanye ndiaye kalamana ninaende hiyo na kuendea na kuzeo vya MAKAA oilani twazobisia kundu kungi kwita kwa vonza lakini atu iwe twikale nyumba twazioka kuzobisia ku nyumba yuto yikala nyumba mana no we atuendeesie we uthukuma na wewe yani ila ukenuka ukasuvia mawithuluko kana ukamananga ukethwa we wakwe kwatwa kana ukethwa we mbala moko we wa MAKAA tawambi kumana na ila MAKAA mambiyo patano na tuyambia nondo tuiwa andu ala ko tichoke musi nyela na umie we no mothukuma no gie kulika we ani wa hoteli na nebu hoteli ni wono niyo wa MAKAA no ni tona kuthukumana na MAKAA nondo twambiyo na MAKAA mamiti lakini otuendeela miti ya pataniwe twambia kumanda kale tona kusovya MAKAA nondo tona seubya nina zobite mashini ila nizo zinaenda ona ndizi anza Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda kukwendho na kadhino kwithia mashinda zobetie sisi sio vya MAKAA imwe ya 45 na ila ninangizia 36 kwa u innovation yakwa ya mbili bau na ninzo betie na mashini mundu wenda isu sio vya yuzi manual nina sio utumia omoko sio utumia njeki yangali nina sio mbingi nindo wasia naende mwandu wa musesi ana kutuika gavana wa kaunti ya Kitui mwandu Charity Kaluki Wangilo akunia mongo uthosi wa MAKAA kaunti ya Kitui ni kwa mwaitu Domitila na mwenyewe mambesi kuseuvya MAKAA kwanzia ya mavuti kana maitumia mavuti alama ya mawithulukone mo mekusovesia ikaita wa Eco Cool na kambuni wa wetu wa Eco Fuels. Ngeripotea Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa Kitui NITWIVANGITE Chalo.
Na indi ni uthuthio wianata kuma kwa maitusu nyendiongela kindu ni kwatiani weyonea na wesomea na yunge waisio yo kututwa uthiumoni wambe thini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathi basa nituciokethetie. Goshen Medical Training College Thika ukwate course ya diploma na certificate ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course ya Food Sciences ta, Nursing, Community Health, Hospitality and Nutrition, Baking, Technical Skills ta, Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping and Laundry, Journalism and Media Production, ovamwe na Theater Technology. Ndivisi tu nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyanya sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ya kunenga mumanyisio na utuika ula uyanie na ula ukwendeka umundi. Wamina kusomea Goshen no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya kana noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya. A has a well-baked bread and B has a poorly baked bread. When you apply kitu kama jam ama margarine, your bread should not break. It's no surprise. The good quality baked bread from Von A is festive bread. Chukua yako moja leo. Chadhe kenene Apostle Francis Kemeu oula musikali euthoche chadhe ni cha kumbu cha wathi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachuma ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwambia kwacha kwa saa ile Solomon mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nekenene Yesu ni vinya na utendio wa bakube wa witawe Kasarani Catering College nicho kimanisio kila kisio cha maunduma uwi na kosi inge ta hotel management, food and beverage, pastry, housekeeping, accommodation, bakery na events management. Sukulu wito wina mawithurulu komaseo na wina sindu sionthesi ya kuikithia ni waso manesa. Mutiani wito ni wa NEC na City Guilds na tuya vitu kithwe ni Ministry of Education. Ala ondhe masomeva ni makwata mawea manene mautelini na kambunini nundu utuika wa alimu maitu ndui maila tuthokeva Nairobi Campus Maunju House, Seasons next to Clay City Medical Center, kana ukeva Kitui Campus, G Plaza Building, next to Syokimau Building. Nena naitu oyuku isila 0721 429 839. Facebook katika Kasarani Catering College, kana website ni yetu ni www.kasaranicateringcollege.ke. Umanyini udhui, tuthoke udhue. Vai mundu wema akethe bathei Oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni se ubanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembozo mbwana yo ni yaikie kuwa tatene wize za kondua undu mundu wakuilie
no kaisi akigu kwangelekanyo ila uungameto ukorwa ya baje idia nitukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene nuwete ko nuwete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba nuwete motoka kwezo yumi wa mbemba anenzo amelesiana kwezo mbemba mabanda eli atatumokete nenda ninangali yako wow nano mekwada nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indoki utandithia kwivaita wasia wa muimi nikila wakatatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Ni na udhocha tuendeye imwe gunengelelie Mauvoo maitu. Ukamba witu ni museo na wilato. Weni wisi ukamba tuina sindu wito nyakuete atalii na makatuete ya ilovia. Yui, vevia yesiketa dhue ila yi kisioni cha Kanzalu Tala ni kaunti ya Masaku. Evia yi ni yikusasia atalii kuma kundu na kupiki yabo kuionea. We yulu wa evia kana we yulu wa evia ye withia wa utonya kona county inya mwandiki witu wa Mauvoo ni mutisia nutambukie kisioni kiu na atumbanisia ripoti ino ndini wa kilungu chakeli. Kithethesio kimuka nando nevasa ikihewa kusaidia yu Mutongo TV nitotambuka ingi iviani ya dhui utoini wa Kanzalu vo vechau iviani ye thiomwa nitwavika utulu wa ivia ye ulani kithimo cha kilomita ya 150 wetete visa museo wa wanaku wa Kizioki twiva yulu kwa vasa nitwona isio imwe cia ukamba wa Masaku yevo mwala bioni iyata ona ndivo cia usi wa athi Thio wa ivia ye vemisemi yake utuini wa misleleni indi kwivania kwa tuka kwa ivia ye tinska kwa ekali mava musesia orundu wese kana miti imea vandu ve muthanga yu va imete iviani yolu ungu wa ivia ye ve mandiko ala methiwe von angi mongelela wan ni andu vakuvi na muthia ula unengetwe isitwa kamesa zeva nizio na ya kuendesia thina munene no imiendele o ni wambua umwe wa atalii mathui na omonde ni wangia no ka ko tue ne kana no ka ne thena binda o baba ke biani ya tue ne thena mwana wa kwethana ebinda onio weka ebinda ya kusuania na kwendia na kutungia ngai mo byano ndo amondo ala wekete biani ya tue ne bya yoka ando inge takwa ando mokete okutembea ando angi mokete haiki andu angi mokite okuboya andu angi mokite kwika maundu kibathukanya lakini umundi na ici ni ukotembea banundu ni bandu basio ni bandu wasisia we kuona bena nzebe nzio andu ingine mendete kuka baba andu ingine mendete okwikalanga makoka makona undu yoba wikite maundu mosenya inenda no kabana kwa the tourist no ke kuone via ya tue ni kwitha no kite go several times nevia ya thue ni bandu basio nenda nugite na ciana ciakwa cia mucie ciambia twinga cionie thue ni kwira ici iu ai kuka ona atalii meso bitu kwa atalii kuona guko na maete ba no cio via ya thue ni via de bandu basio njumite kunikila nukite ona via ya thue ndiwa ni very famous mama na bia yue yasa limba nzebe nzeo mavinda maingi ila twana maundu tutamanyite mayikika iyo twisilasia ata no kwithwa maimo mavinya ma uimuni kana wendi wa mumbi witu undu wa kusanisia vai viani ye aiwe chekindu muthemba wa iketi kana ngwa kisioka netina tumametho yu nundu kutu kwembetia kithekani ila twethia matunda twasia mauma va ii sitawa dole na nisisawa siavigie kithekani ki itina wa malaika na ngoli kuma usini wa athi kumea va na indi siamea Patrick Mwema nake ni mutalii wa keli ula twakomana nake
noka ivia ne ya tuwe kuma utoi no matala nundu kitao jegwa mukakuwa na manja bala methe abo takwicha mabuti uko na masioka na kuthea na kuya ungu kuona maosenyo manene mekuo na kuthungaya na mi na kuona kamesane na ninegwa ni mutani muno ni kupika ku ndina ya thuwe na miona Tanzia imwe ya kwailia mawithi ululuko kuu ya kaunti ya Kitui. Kamishna wa kaunti Su Thomas Sankei, MWAMBA na Minister wa mawithi ululuko silikalini wa kaunti ya Kitui Patrick Koki Musau ni matongwesya iseso ya ubandi wa miti kisioni changini kila kikilioni mbunge cha Kitui ya kati. Onesmus Chalo enainge wakwa uliku. Mitimbe wa ngilumwe ni avandwa mundani wa Mauvoo ula wingi ni Kitui cha katika kaunti ya Kitui iseswele atongwa ni County Commissioner wa Kitui Thomas Sankei MWAMBA na maofisa nene muviani wa mititu Makivo na NMD Makisioki. Kitu ningesema siku ya leo tumepanda miti hapa. Ile kazi tumefanya leo ni rahisi. Ile kazi imebaki ndio ngumu. Kutunza hii miti paka ifike kwa hiyo miti kama hizi mnaona hiyo sio kazi rahisi. Lakini mimi nasema mko na bahati kwa sababu si maji iko hapa. So kamati kama mtasendwa kuchukua maji hapa na ukuja kuwekea miti hapa, si mtakuwa mmesendwa. Miti iko na benefit mingi. Kutoka miti tunapata kuni. Kutoka kwa miti tunapata mbao. Hata tunapata hewa safi. Unaona hapa vile iko hewa safi kwa sababu ya hii miti. Sankei ainena isesoni in wamenda NMD kwenda ya kuvanda miti misini yona mawithi ululukoni mo alama kwenda kuvandwa miti kutelesya nthini wa kuyanisya muvango wa serikali wa kilungu che 10 yulua yana cha miti tuivikia mwaka ukite wa 2022 na ingi kwa ile mawithi ululuko aiweta iseso hii ithia yende kila ivinda kauntini ya Kitui kuikithia kanani ya vikisya kiwango ki. Mambo ya miti, ukipanda miti umesupport maisha, sababu mazingira yako ndio maisha yako. Kwa hivyo katika kaunti yetu ya Kitui, sio hapa tu peke yake, najua madam ambaye anasimamia hiyo idara, tutaendelea kuhimiza watu wote wapande miti, na nakuhakikishia hata miti kwa boma yako upande miti kidogo ile unaweza kutunza kwa wakati huo, itakuja kuwa yenye manufaa kubwa sana. Iko na manufaa mengi, na tukiendelea hivyo tutabadilisha hali ya mazingira ya Kitui. Hata ningalipenda Madam Conservator tukitoka hapa tupande kwingine pia, ndio baadaye maybe tunaweza kubadilisha tuwe na mvua na mazingira mazuri ya kuishi. Nemo kwa na ithaka ino cieba alama agite baya nange magakangalikwe mwikage tume ithaka ino cieba ciome aniwo getumite kwacia kile vinda kila musi withwe nacho ama kwa ndo ne bata etha ni withirite na nzia ndwathukile musi no lawe ba ndoka mind athukile musi lawe bu mabawa icho wolike no ndo kibuke iki correct we kuma ba o tuthekane tula twe ba ne boki collect ke koka kwetika ba na yije tika ba na thani mwame anga ba yolo ando manywe kibuki kana mangetumia makwambe ya kwetua si ndio hata ng'ombe no sietwe na ng'ombe no inenga nae mawo mbu ino inenga nae mawo ngite mume anga ovyo kwa uno ndo ninywe motete kana kibuki kila mundu ethe ambassador wa kuzisi yote waba Ngeripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma musini wa Kitui Onesmus Chalo. Ekali makisio cha Katui ila Kangundo kaunti ya Masako ni maume witano kwa serikali kwa ilanja malelu kisioni kiu uni tina wa iloli yimwe kulinda lelu kwambe wa masaa 12 konani sia lelu ni wa Kangundo kuthi mwala Boniface Mutisya ni wabika kisioni kiu na atumba ni sia ngewaino.
maundu makui kuma lelo ni wakangundo kuthisa kaunti ya Mwala ni mande na utambaika kwa ivinda ya saa wo uimano na kuvingwa kwanza ni ngali mu muthemba wa ilo likavindani kala ikuvinduka kona ni imwe kisioni cha Katui. Tuyukulia mheshimiwa witu pambia ni chole moli ashungulikia lelo ni oyo na getheba toneka ila wewie twina thina wa lelo alite thambio bikapa kisioneke akabigia gutizia thina otu ni thina mwao nundu kuma iyo twiza 11 bethiwe thina wa ngali zizila kundu shortcut na nzia citwe cia thukie na bai mundu utezi wa kangundo kana lelo wa kangundo ngina Mwala ni wathukie nipo tia mheshimiwa abigia kukwatana na mheshimiwa langi alama tono mutethezi etha ndetona eweka abigia kubika bandu ne pa ambe ona thina la wipo kenda itabwa akaika ukitaigwa sindu simone kana akakitaika ukune wa simo lelo witu wa kangundo ndo athugie ndutwike na wa serikali nene no yuga kiyo kuno twina tongo imobika kundu ku tibo tukulia alama tona kuwasiliana na serikali ezu yeta wanene nundu nyindi mese muno mabigia kubika bandu ba omwo abigia onena nyana andu azu meyeta serikali nene ebigia kuka ba etutethia kalima va masia uti undu wambe kana wakeli indi ni kindu kithe wa kumana na lelo kuthekeva ane mwekali wa pake sioneke na lelo ku ni wathukie pyo atwenda tusewe lami twekewa lami na lelo ya mangu undu ngalesie pingili taikaina kumbose alame kwa mitivani monanya uthatu woku ya tongo imo na yumendekethia lelo tonye kusovangwa kenda matonye kuvita vatena thina ona gula tukona dize tukona gula ziake nondo tutumikana alelo wala tala lege walami keka lelo wala mi da teta man teta tembe teta tena mande maingi muno teta andongi maitha mathomia na ingula ine nthogu bio tina maliko nthogu muno kou monena la bagube ola otwana kutha ozikanita lelo kwege alami teta ajiya rege alami etotheneka muno tothena oingie kalia mese kana lelo withitwo ikiambanga mbingi kumana na kona ila siva mbingi na imwe ni nthuku na yumethea maiweta na vai mundu umathinikia nipo tukulasia lelo zuno tubigia otsaubegwa kwanzia la yailite ona getha ndwege walami ugege wakalabadi kona ila sieba ikaolangwa nundu baingali nene bigia kwezela bae kale ukwamia abandu ba na yeka ndemenji banini yeka takunjaribu kubita nundu ndizioka netina nundu nebigia ikonani ebigia kubaluka ona ila yebo yunda dikane no to yese yumangata na nenge no twende na kuigwa kiyo kiba nitubigia bandu ne pau itheta andu mamuika tuthicika na tunjaribu lakini twinjaribu nundu ngale no netindekawa ketha ni tindekawa twitha tutindekia amweta tandithia maononya uthatu wo itina wa kutumia nzenda sana na kwananga masaa maingi mandete mawia nimo itina walelu kwithwa we muvinge kwa masaa maingi pandu imathini yo muno mangali metumia lelu wa kwisilote nundu wa ngula ila siebaya kutumia distance nene muno kuimesilite kuute walelu mpaka makaumile na kuitheo kitui kwa utwekulia kethe batoneka serikali elilie lelo wa Mwala road ne lelo withitwo wina thina mwingi muno pio kwanza kwimbu aba yesila ngali na kona kwanza ikilelio tiliko kesa ethiona ikazi ya yesilabo kwa serikali tekulia kwa ndaya elilie ndo ikulilia lelo su Giripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kisioni cha Katui lelo ni wakuma kangundo kuthi Mwala nitawa boni mutisia twitiana na NGONE kana andu ma musi umwe kuya kisioni cha NGONE ila ye mwingi ya Katini County ya Kitui yu mena WIKWATYO kana ni matonya umona mundu umwe wa musi wo ula waye miaka 47 mithelu une tina wa kadi ya mundu usu ya huduma namba kubikwa musi kwo ula windwane ya ekusia Lina Musangi ni watambuka musini usina tumbanisi NGONE ando mamusi umwe kuma ndwane vuse wodini ya NGONE mwingia kati yuma na WIKWATYO kukoma na inge na umwe wa musi ula woye miaka 47 nzelu musi uwe na WIKWATYO kuona umwe wo itina wa huduma namba kadi yake kutumwa kwa kibo wa kibolo kiema tuko 13 mwezi wa katatu
onena na kameme kaka mabisa ka mutongoi kamene katundu maula ni mwinae wa mundu umeokwa isitwa Benjamin Mali ilivu aisekana mathuku mana mwana nyesilangani wa kindaruma mwaka wa 1974 kamene ni wenukie mwaka umwe wa mwanza ovala mwana nyawa isekana kenuka mwe wa nyanya mwaka ni usu kuma ivinda yu Benjamin ndainuka na vai mundu wa manyakula waindie mpaka oyu mitokila uduma namba kadi yake naitiwe kwa Kivu kisioni na kia thayo kia matumaini moingi kana Benjamin thayo itino wana amutia akenuka mwe wa nyanya no maguma tuku miongweli ndeta kuka mundu na matie na malolo atonde na mumu wa muchoka na aduni mama ogie mambia malini oi nena mwana na kwambia kumabui kukatu dada akumakulile kule ndio manya balawe na nuoye yu Benjamin Malili bunye twatani chena ke bindetu lakini ndipo ya kwanga inaonekana nuronya kuoneka balawe ndio na maingi wadie moze ni momwenda yuka muninye mwinae wakeli nanyi yuni wongo mwenda na nina kuyi lakini ndio boyanga inaonekana ni notonya kuoneka jua jizinyi Mali guma awa miongo monza ninya neka kumona na wethi ano manda wa na wadi mumanda kwanza kwizia ndiye na timu yake timanda kwanza ya kukulili indi tunekala na no twikala no mundu umetonza umete mwamba za umete lobi omero no goko ndugwiro amala kwa ngokoli agwitha ndekoneka yu omwako mwi wa kana maduku 13 niona kwa ripoti unduma namba yake nipikie kwa chivu witu mbidi wakamuti olilikana mukuwe kamene none isekana mendanite muno na mukuwe na akamona ewa moyo muno ni wa moyo wa manya duda ni jandaruma na Benjamin Mali twendo muno ndo athukuma na tungwana meta wai majaina athukuma na majaina kubingia ndemu ya jandaruma mabingi ande mwelita wa jandaruma na guno na Mali ngomwe ningwadwe nenda madai ambia madala me mituki na la mangu mali lwa bale bia ngumwadhi wangu yongere ngudi ko wa madai tuni Mali do barigua chindu tita anjera jua ni mudwanga no wotanga no na madai tigua do yecho na twendo muno jona ndiye o wangiaranye nangamone yu na jana mbodega kananguya na inabona kweitokethani kuma utoini wa ivusa wodini yangu ni mwingia kate ngo ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo nilina Musangi na indi tuikwatia kana mundu sunu kubikia na kusioka na kukwatana na andu make na indi nayonge waisu niwe kutunenga ibuso yingi twambe kosa uthiumo na indi niendana mbe usoma mautumani ala wamwe kati wala mamina na kutubikia be umu kwasia ni bana andu makwa tusiaise Mutongo TV baibangi ateo Mutongo ini Francis Kioko kuma maweli chengo ni chaka beongi kwasia Mutongo TV Vilingi Wa Mauvoo ukitenesa ni adhiriva ni kaloki nzangi ngaliko isusia kanani na beongi kwasia ninye Cosmas Mutunga ndune mwa niasia Mutongo yesawa na neyo yakwa ni muvea muno na indi ndukathiva setu stokethia twende na kunengelelia Mauvoo mabilingi Hello, kaka ingotsa simu da kweka na raka wimbo tsembete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa utha mali nesa ni utinde wako ni watimu. Ye?
Mwekene yembesa. Na nengeo kila kebonya uthungula ivoka voka isombeso nesa wibinge wiweka. Nundu ati na muisi atie thina wakwata ni thina timu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisia mana iwo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yebiti. Ende kitai bumuzi kwenjuka notu ine polio kwa mundu ekolona mundu akwane wadela ndambeisi othemba dia motabisie ndambeiye kalota timu akunye tukambisia sei na kwa ndambeisie kwata sikiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikite skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe Wikwatyo kiri yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni. Kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na dakika 40 cia mawiyo. Party. Chips. Ni size. Chua? Chips tulanga tobeke. Potato jisni lui yaku. Ni ngama. Mbiye. Ni mauta kitungu na dia. Kitungu saumu. Chete musamo museo uli. So, anuma Mombasa. Ukwaju. Ngwaso. Wendo uzipaya mbuchari. Usakwe na masteki. Rosa kwa yene vindi. Bisoni dia? Ya Mutongo hii. Isa 12 na dakika 40 cia mawiyo kila wakana Kilungu ni Mbisuni. Muyo Mbisuni. Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Muyo wa wadhi Mbelekanywa nonge kila wakwambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana NITWAVANGITE Kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba Bayaja kitembeza Kisuri chacha Ndiyo maana misina pupa ya maisha kweli Ni na uthocha ingi tuendanie imwe enenthi ma utui wa Katebe Ng'eng'eta na Kiangini kuya wodini ya Mumbuni ya Iulu ni maumia witano kwa serikali ya kaunti ya Masaku obamwe na MCA wo mama Seuviselelu umwe muthuku kisioni kiu enenthi asu na ala aingi ni atwai ma mota cia bodaboda ni masya methitwe mainyama muno kabinda kana matwaisie mawia mo nundu walelu sukwithiwa wi muthuku Daniel Mongela enange waisu MCA witu aendieva twamusakwa ni kulio yela ekali maisio cia Katebe Ng'eng'eta na Kiangini mekulia nduka ni athugia ndu mwana nginya ikata iko overcharge nundu alelo kuthuka aya ngaluko ni akawa no nginya mongile mbesa nundu ndiye kuthuka kwa utenda pata walelo ikata useuwe ikulio yuka itina wa kwithiwa lelo wa kuma Katebe kuthi Kiangini wesilite kavuluko changanga obamwe na isio ingi kwithiwa unathukie muno itina wa mbua nene ile na kusiwe kauntini ino ya Masaku siye ena nini make mazise matusiese lelo witu wako kwambata na Ng'eng'eta nundu lelo sio muthuku byo na mota withi asina challenge kingi ko ikuyo nutwe kai wapi Ng'eng'eta
nitwithitwo tina thina munene kwisila lelo wito na maliko maingi kuma mbua ya ua wakitie tha wakuaniwe na ithia tukulia tongo yala tasa kuiye ala ni amuseku na langi moke momile ba at least withe marute mete matinga marute lelo ni lelo ututhinitye muno na muno nundu akumwa kithangathi na anene metinda mesilite baba na tuyaga mona mayu bother about the road kwa uni tukulia kwa matei mangai ni kana tusawiwe lelo yo yu andu ala mathukuma va kutwa mota stage-ini ya Kateve nimekuelesya kana maende na utala wasio kuicha na kuituka kumana matwiku ala meleluni ngali gende itesila ba ukethi anu metia ngali kuyethio no yithia niti uthina muno atongo itamesa kuye kiu ko museku ebalawi na atongo yalangi ma mumbuni North Ward niti umukulia kwa ndai ya musingatiye yulo lelo wa kuma Katundu mubaka Kiangine Kungu na Ng'eng'eta undu nzia ni ndugwetha bau ni ungamite ni yeimani na ita mota wilelo imondani bandu babo banda mayo yue ye that thukumia spares mauta ni lasi mothi ukwete mainge nundu kulokela ni maliko aya i mota itwikangie bio shock siayo yumbe yikuwika na isi ndondo ibandite niguo nacio ingali ziendete ono uyovo tikwatiana nake MCA o kwanzia ya simu ni walesya kana enendea nimo mailite utulwa muti kumana na kwanangika kwa lelo su nundu elesya kana ukila ivinda mamina usovya lelo su enendea nimoka na kumya muthanga va leluni kuma va stage-ini ya Katundu Kateve sitwa kwa ni Daniel Mwongela Mutongoi TV. Andu ma musii umwe kuma kisioni cha Mulolongo ni kuya Changamwe musini wa Mombasa ni maende kuikala nanzika itina wa mundume umwe wa musiwo wa ukua miaka 33 kwa itina wa kwithu wa mundusu ena mathina makiliko. Angelina Museno kutuelesya. Na Damaris Mweni ula ni muka wa mwanake ula unaiye na ula kwa isito wesikie Tamuli Kennedy Kavutha ula ni ndeleva wa matatu sia kuma migadini kuthimwembe tayari awe takana Kennedy akwatiwe ni mathina makiliko muthenyani wa kiuma wiyo vala wa kwambelelia unasitewe utuku na asemba na aya mumbeni aya jongo kia ikina bwa na ekite shotisi akukoma ndekite sati ya yulu na ndekite yatu ambiye kwa kindu Sunday Monday ni uyu wasite iwe ta mutu akanisa ni abojewa tebika sa monza ni uyu waisie nwetwa ni maimo na atukile binda na asembe sila momwetina na matuka simu mandite na te kumona. Damaris ni wawe tatamana endi ofisi ni wa Kivu wa kisio kiu na maandikithia livoti na no maende na kumumanza endi menesa kumwona ila yu wa sembie ta utumalile sa monza nusu ta yu mumanda na tesila ba kwa chief ta report na matu ya mumatanga sa mundu after 24 hours nuta sio kina tambia kwenu ni wakita mukoti mumandite tewe wetula mazeras ta kunona ndu mangali sainge mara tikalanga tewa niwonekela ngali koisa mbonje na ni wakwata t-shirt yawo itiniweke t-shirt ndaina nayo musi une mumya kiyo kwa alama kumwona mavikiye kutoa livoti kiseseni kia volisi kila kiva kuve mutumia no ye ni mzee wa kibetikeno njilea ni wito na oye Monday kochi maine saa monza na nusu na wane twajaliwe kumumanza atu ya muona ou tuboya olo mo kumona akuni namba ya kibeti chake withe ni mamutethesia na kwa hivyo batonye kama tutethesie kwisela namba nisu 0724 580 982. Damaris ni walese kisese kia Mutongoi TV kana Kennedy akwatiwe ni mathina makiliko mwaka wa 2019 na avoa indi anasiokewe ni uwa usu muthenyani wa kiumwa ela kwa 2019 mwe wa nana yune ndo na wa yo Sunday la yue wande tha nde unena na kita obinjo atembete akasioko nomba
yugo atamiro kuma January onde ndakwata ngali anakwati yao squad isi aba migadi ndanakwata ngali kabisa. Oingi Damaris ni waumia wetano kwe serikali na ndongo isi yake siyokiu mavikie kumotede kumana na mawumu ala weselete kuma amu wasya muume uneta sia uteje kwa muse wakwa undumatona kuundethesya kumuyitithia ndu ni wa myaka mbingi na nondatira batoneka na tino kwati na ena mwana na minye class 8 na ongi no muninyo school en baby class kwa uwo wa kweba karo ya school kweba nomba ni thina kwa batoneka matutethesye kwisela namba nisu ngilivotia kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Naindi twina WIKWATYO kana andu asu ni mubikia na kumwona mundu wo tuyendeani kana mwanake umwe na ulani mumanyiwa wa kilasi cha form 2 kuma Matungulu kauntini ya Masaku na ula ukuelesya tawa mumanyi nyinya wake ena miaka 13 itina wakwewa ni usuwe yu ni wakulia atethegwe kuiba thie wa nyumba ila wikala nundu nubingeiwe itina wakwemwa ni kuiba thie usu. Boni Mutesya ni mwandiki witu wa Mauvoo. Ukwati kana uthui ni wendi wa kila mundu thayuni atioti kila mundu uvikia kukwata asa ni mutuku na ulani mumanyi wa skuluni wa Chamulendu aende na kuitulumwa ni mesilia itina wa kuvingi wa nyumba ila wikala aende na masomo inya wake atena ukwati wa kumusomethia ngalani wega asista kwa na responsible kundivya nyumba najua hiki nani we yani aina geo mia we ndeo yani yuna kwanye ndiye ni kada kwa jana ukie ya nyumba ya mbunge na tiende vingiwe ndo ana uniform nyende ne na ndo school na ndiye yune kanyata ko ne bwa alama na ngoyo wala mande desi simuzi wa ne mundu onyo odunda anywete na yunye ona godhibu ilane kala na geta bila kanasia nona kwa isianza ni ase yuna gedo decide no ke kala ba ne weka de nama nambe yo ko tene nondo anatenela ne kala no swagwa tenda oro kota script tiende school talabo izme ilana 8 nikanati de na de kalima mahitaji alange ituiyo chana thina ya ninie musiniu kumatene vala mutuku wekala na uswe wake 90 itina wa mwitu kutiwa ni thayu wake mutuku osaitambia ya kuthamia musini wa tala kumana na ithoko sia kimusi utuini wa kivani nyona kumatene wakwa na yeto no swagwa nya kwani nesi yoko kumona yunji ndilika form 1 ndo wanagumatene la kuma club jai ni tono mona ndo nyeneso so akwa iwanesi nyakwa lakini nezo ambia ni nyakwa paka yunda so ndwa na mona lakini wasumbegiwa noke na yelo na waye mugu na yamanzi amote abo yuwe kanangite noke ni azanga yemo museo zibito ekebani lakini ndezo igunondo andazu ona elafta ilozo kwa emo makone asimo makasi MAIKWATYO ngita jibuti ambe yo kinene inya wasan ulohanena na kisase cha Mutongo TV kwande tombuthu ni wakulia endwa kana andu matonye kumutethesya kusomethia mwana wake munini ulawi na uku wa miaka 16 inya sani nuna vingi we nomba ndo mathina mwo na nguvu ya utethio kwa ndo ala mola utethio kana amwe malama na tethesya asani kuendesya masomo make maitie mawea kumano na nzeve ya ikuwa ya corona na yu asani esani wewe etumia nzia yiva kwa tongo yala onde metwithukisye na ala mekutwiloela tafadhali tutethika mwana kake kwitwa asani mutuko ni kwembithwa miaka icio nthe bitite ninye ni mbithwa andi tumewa resort ciako kuma sukulu na nika mwana koi muno bio nika mwana ka kwata utethio wa kusoma katona usoma kwa une kulia kwata ina ndaya kwa tongo yonthe ona ala mate atongoi ala mena ngoyo lau tafadhali tu malokei tutethia kamwana ka ni kwembithwa utongoi wa mbia obanthi kwa une mukulia kwata ina ndaya mu maloke atongoi tukirutethia kamwana kake kwitwa asani mutuko ni kwembithwa twi muthana ni weyo nikandete ye report kambia nomba ko ne vingiwe na nina thio muthe na ina ikithia kweli nomba ne vingiwe
uniform ya bingi wandene to monde kaina athi skulu na tio mwezi itindo no nthuku takamana takalika itindoni koti sisi kamana kanu no mundu ro na twika mutongo imwe mani wa one tukatethia tafadhali nikenda withie nikasiokethia skulu na tuikatethia tukaivia nyumba nikenda withio na uniform la bingi wa ya nyumba tafadhali nikakata nikakwata uniform kasiokeza masomo tatene timo beawe mwana wekanesa uwe kamwene na watethia ndukasisi itina Gripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma Chamulendo nitawa Boni Mutesia. Naindi ni WIKWATYO witu kana mwana usu nukubikia na kukwata utethio no ketha utonya kwitha wina wendi wa kumutethia no tubikie kwisila nambani 2395 kana mitandaoni yitu ya mikumukanilye. Naindi tuyendeani kana Musumbi Uhuru Kenyatta mwamba na minista wa uemi Peter Munya ni mabingu wa nyumba ya kuthinzia indo ya matukuwa kana silota kisioni cha Lakisama eka tuone undukwiilie. Na tuikunikila Mauvoo yulo utandithiani kana kambuni ya mikumukanilye ila itongwete ba Kenya ya Safaricom ni maamangisie mibaka na malika nthi mutu ya Ethiopia kwisila kwa ngwatanio ya kambuni ila sisiwe ta Global Partnership for Ethiopia. Walanio uyu nukwithiwa uyikithia kana mawalanio ma mikumukanilye kwisila kwanzia ya simu nukwambia nthi isu ya Ethiopia kwambia mwakani ukite wangilili na miongweli na ili Ethiopia ila yena enendi mbewa milioni yana imwe ni kuunika kana ni kuunika nundu itambia yuni yumatethesia enendi ingi nthi isu kukwata mawia. Munene wa kambuni ya Safaricom Peter Ndegwa ni wasya kana mena utanu mwingi kuthukuma na nthi mutui ya Ethiopia na ni undu wa bata kuendesia wia wanthi kibathukanio. So we submitted a bid for the license on the 26th of April. The Ethiopian authorities have gone through it, and our consortium, which is led by Safaricom and comprises Vodacom Group, Vodafone, Sumitomo Corporation from Japan, and also CTC from the UK, has won one of the two licenses that was available for auction, and therefore we received a formal notification yesterday that is the case. We've already informed the Capital Markets Authority, and we've been given the go-ahead to communicate formally as a listed business. We have a clear plan to meet our licensing requirements in terms of population coverage requirements from the ECA. We are not going to be disclosing how much we are going to be investing at this stage. At an appropriate time, we will be able to do that. But all we can say is that the consortium will be adequately funded to be able to expand across the GSM business. Remember, this license is for communication, not for mobile money at this stage, because mobile money, foreign operated entities are not allowed to operate mobile money, although the Ethiopian authorities, in particular the Prime Minister, recently confirmed that a new licensee will be allowed to operate mobile money.
Naindi ndanamba kwinia Vilingi wa Mauvoo nenda nambe kusoma amwema mautumani ala matubikia muthenyani wa umundi. Beumwo kwa sia mutongoi ni namba 1 ni cho kisese chakwa ni Patricia kumangaliko sia yathwe. Beungu kwa sia na kwa Esther Muthosi katethia nyena andu makwa mutongoi TV itukwete ona ndiumavo. Beungu kwa sia watu kiwata na tukiwanesa niende uyaliwa wiyo ni na familia yakwa tuende na kusia yesia Vilingi wa Mauvoo kwanzia mbailu ni Makenzi Michael Kuma chumani ila yekibwezi na beungu kwa sia Faith Mambo poa. Ketheka na uyegwa we mutanu takwa bamwe ya ndingini mitambo yesawa ni ukwete nesa Faith mbete Dan Kase ula nzokolo ya mwea na ni muvea we mwanya nundu wa kusakwa kwenda diana kwa ndini wa Vilingi wa Mauvoo muthenyani wa umundi nienda ukunia nzoma ndibau na indi ula wandethesia kwa lula na nzia ya meko ni Sharon Dinda muvea we mwanya kwa onde alama ilia Vilingi wa Mauvoo nyeni twa Faith Mackenzie wa mutunga nisiokethetie mwendo wa saa 3:30 gunengelelie Mauvoo angi undu methi wa manato bikia mesani yitu ya Mauvoo ndukathibasa tiwanesa.